دناویەکینێ پاراستنا گەل de hejmarek zêde ji Erebên Sûriyê tê dîtin û di çeparan de şerê cekdarên Daişê dikin. Her yek ji wan bi sedemekê tevlî YPG bûye. Lê fermandarê YPG ku hin ji wan Kurdên Bakurê Kurdistanê ne û şervanên Ereb ji zimanê hevdû fêm nakin. Gelek caran şervanên Kurdên Rojavayê Kurdistanê erkê wergerandinê jî dikin. Fermandarek YPG dibêje ku di nav YPG de hemû netewe û pêkhate cihê xwe digirin. بێگومان دەڤردا مەسەلەن بێژن gelek qewmên cûr bi cûr telêbûna wan nameda çêbû heta hanî welatên derve welatên wek Amerîka Fransa jî hanî telêbûn çêbû tabiat jî di Rojavayê Kurdistanê da hinek êlên Ereba telêbûna wan nav YPG de çêbû mînak meselem dikarin bersa di heva name de hene navê hevalekî welata navê hevalekî jî alî ye ev Eşata Şehîtatan e ji dêrê ne. Sala derbasbûyî Daeş li Dêrazorê komkujiyek li dijî eşîreta Şeîtat pêk anî. Lewma ew eşîret koçber û derbeder bûn. Şervanên Şeîtat yên YPG behsa wî şerî dikin. ظل تقريبا 7 أيام القتال يرموا على القرية. هفت روژان شهر لگوندی ما بردوام بو. مالبات زاروک و جن کوچبر بون. ام وکه چکدار تنی 13 روژان مان. پشر ناو بینکاران هاتن و گوتن کو چکدار درکتنه جبوک و مالبات وگرن. اف خوک بو دست بکرن لسر ناسنامه اشعیتاتان سر جیده کرن. ولاتین مین کلک انداوی بون او ودیگریان لسر ری او دگرتن و یک سر او سر جیده کرن. او دگوتن او کافر و مرتدن حتی 6 مهان ملک و مال اشعیتاتان تالان دکرن. همو جیهان و عشیرتان جی تنی جخره تماشا دکرن. والله ما يقارب 6 شهور يشيلون بأغراض الشيطان. والعالم كلها تتفرج والعشائر كلها تتفرج. شرفانکی دنیوی عشیرتی دبیجه کو تفلیه پگی بویا جبو کو انتقامش داعش بکه و اشکره دکه کل دیرازوری لبر چاوی من داعش سری زاری اپی من شکرنه و اوی حیف وان جداعش هلینه. واحنا كنا قمنا مل دجي ظلم وزورية دست بشورة كربو خلكي في نافچيش همو نافچيان زيدتر راستي ظلمي هاتبون سدما دوام جي كل جمن برگرنگا از انتقامش داعش بكم ينكو دست آويت الناموسا ما وملكي ما تالان كرن خلكي ما سرجي كرن ودست دريجي لوان كرن قندي ما همو بسمامي هفن لبر جاوي من سريوان جيد كرن تو بجاوي خود بيني ونكاري ببايفيجي ما تقدر تحكي gelek netewe di navrafên YPG de hene her yek ji wan bi sedemekê tevlî YPG dibin. Lê tevrîbûna şervanên Ereb bûye diyardeyeke xuya û her ku diçe hejmara wan zêde dibin. Bira dostazî Zîrû Daw.